فرهاد محمود کارگرێکی ji Kobanî ye. Îro daketê çarşiya bajêr ji bo pîdiviyên mala xwe bikire dag û xwarina fetaran ji bo malbata xwe amade bike. Ferhad dibêje, meha Remezanê meheke pîroz e û her kes bi rojî ye. Lê her tişt biha ye û em nikarin pîdiviyên mala xwe bikirin. Ferhad dide zanîn, got ew karger e û mûçeyê wî sê rojan têrî xwarina rojekê di Remezanê da nake. روجيه حتى شي بهايا ترى بهايا كدي ما خيريه ما روجيه ايصال سبي حتى يبر روجيه قاعد كده دلي مرا غري دغوزه اي كاسكيد بقرا عرا حتى شي تشد كري بهايا دي بودي من روجينا زودنا مثلا فرنجه خياره گوشته مرشكه مثلا مولا بكرم حتى شي بهايا والسبي حتى يبر ام عامله ام باجي شغل پری سوریه اما قاندی ده یومیه سه یومیه امش اون شی بگه کرد. Xelkê Kobanî gilî û gazincan ji daketina nirxê leyreya Sûrî dikin û diyar dikin got kargerek li Kobanî mûçeyê wî ji 5,000 ta 10,000 leyreyên Sûrî ye, yanî herî pir $3 Emerîkî ne. û li gor nirxê pîdîviyan jiyan bi vî mûçeyî pir zehmet e. û ji rêveberiya bajêr daxwaz dikin got çareseriyekê bibînin û çavdêrê li ser bazirganan zêde bikin da got nirxê kelûpelan pir bilind nekin. دلاری بهای هم دوره پری سوری دشوال به 5,000 به 10,000 دشوالن هم تپی کس کویت کردن هم 2 کیلو فرنگ دکره 5,000 2 کیلو خیار دکرن اوجی دکره 5,000 به 10,000 ایشاد نوبه هیویا مه مثلا و تمونی مال سر بلاد بگره و و سوزی به نام مثلا که حواله ماته دا کورد کردی سو تیراوانو که مثلا 3,000 کورد نه پره یعنی حواله مثلا حیا 3,000 بکودش کنه $100 حیا 20 ماه تیراوینو که این مفهومه ایبادو که بکورم ابریزی عوض کافم ایریو دا کافم شخورا برکت اسمه ده شو قد که پیزور خو عیش دیکم. Meha Remezanê meheke taybet û pîroz e li cem hemû mislimanên dinyayê. û tevî belavbûna nexweşiya korona û metirsiya li ser jiyana wan lê xelkê Kobanî di nava sûkê da digerin da got pîdiviyên xwe ji bo Remezanê bikirin û rojiya xwe ya hîsal tevî aloziyên aborî bigirin. Mehmûd Balî Dengê Amerîka, Kobanî.